se me nsɛmri itwa me ho aba ne no de che se oh mi pie ye na wankasa hu nsa ha ene sister em se wadi loto ana se de che se eni je no aye so excited aye abroso itwa me ho aba ene me ba me bro surprise bi frobi no bi frobi itwa me ho aba isi a I love you. Ataje eneya sidenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betini ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitru fo Ghana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a obia no papa go furniture e wo for edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen Century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medjuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti. Mitimi jina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best mwankasa. Mini abema. Ebema wusuwa ye be mama pa. Senti a meji Jifax Mr. Tumpre kopeni se. Edro no hote ye di afa abefu nimdie kwanso. Eni fidie wonwosuom ena ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resadie. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma pemfo oba a oma akwala nofo ana akwala a onyenya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Jifax mixture. Pa. I was ever more baby. In fact, any general I asked from Kokra, and to me by a cram and be Sassani Ahotia, me did send your mere dum, who yes, and I miss also who ye pa. Experiences in life, you don't suffer 1 hour social or how am I near you name? You know, translate education come. And as simple say, 1 hour abon was starting easy. Na a nay, or more a brush one they say at the phone penny for a sign you want to say education come. And I'm si fruby, do be fruby. A best surprise so. And I mean Saka Miaka Sankasami papa. Oh, my dear na. Papa. Oh ye ja. In fact, papa it's a Ghana. Esha no. Problems neighbor no. Nim crunch, ne futu, nim paibo. Just say, in fact, waboa me pa. And a meniaji. Say wababe just say, or say meba, dear fruit dear pa. Any piano. It's me babe so a sing. Me babe bow. Osha hwan e na me kana semi ya kasa papa ma de nyina sofo traposom so eni age sofo traposom kwana me akasa me papa Apostle Thomas Kusi apia papa facha me
and any dinner abrush to say, me hokra so, me mamma quaba, papa, pacho mamma quaba. Majus Miniaba, Pacho bibiabo, Yamishopa, Mehoyapa, Pacho be a apostles or quaba, yes, yeah. I apostle, just say, any dinner broswan, and it will be a mable crown. Just say, mistake abem, and yes, she's just a many anchi. What has me whom me papa just let me sit to tally no na come a kind of crash from papa. Pacho bibiabo ko. Yamiadum. Yamias. Agususre nyina ehu ye. But the edi kan me gyina efidikasi so ada wasepa nyankopon inshallah ene emwa waboa me way back waboa me pa tichu ye wo mpai bo nkran hye ware echichire wo se me ba de wo fam nyina etu betwa nyankopon wo nhyira wo pa me ni aso bibiri ene nenso so ahokeka ne ani gye a ene odo a wo de ebetai wo ba echi no me ni age pa papa pacho wadaroma ye pese odi enhye wo life experience kakra wadaroma ka so fitira bosuma oye hwan wadaroma Mami free a bra na me school. Say me school am ko nyam titin kondomre. And if you me ho. Wow. No be an school fees. Okay. Na man go school am told you any da. Abribia na me bo apese. Ba na be share ekwa ho. E bo break an ma ba me yine ntete ayi ma. Wow. Yisi awie mo mo fifiri mo na medicakra. Udi nyina ebom mo so bende. Na so ko but one day I'm taking decision be say no. Me disa apisia be shiwre mo akusida be. Okay. That was Form 1. Form 1. Okay. Junior high, right? Yeah, or senior school sesa. Okay, senior high, yeah. Enti me call matron ho. Okay. Oye duane de ma school for no. Secondary school na catch you say me ho kire me. Wow. Me no bi ahwe me. Nti me pese me titin kuntomre. Okay. E de bro no de aduane ma school for normal bi kakra. Na utuem school fees mam. Aw. E because na me ni obi obetua. Nti no he accepted it. And me share say me kuntomre na me come twice in the week. Okay. Na me twa 2 miles. And I'm a baby school no one. And you know, but it didn't to me na me chire about 4 bucks. Motor kese. Wow. Me ba be drew me ko dan na 12:31 am. AM. Me ko da mo phone ma ko bo me Teresa so don. Ma ko sisi me Teresa so dem. Na ma hwia mama ku no nyina obi akwa sorry. Me bodo no wi na me bom di winsan Roma for bom de Roma ni parmen ne baako nti me bo wie na me gina wo hwe kakra na me bom de amakobo Roma for de amom e bom meteris ma bo Roma wi na me ko Roma so de ma ko ti si me sisi meteris so na ma dru me ka be fie na ko nsu ba ko mi nu bi nsan ma ba sorry ti me ba sorry wi na me yi table no so yo nyina de ko asopanyi fie ansa na ko dwara ko school me dwana me duane sigya so you and them can you need rubber bag, new paper bag? New paper bag, yeah. They go paper bag. Banam the baby shoe room. She room Manchester Medical School. Now my metro need two mono. If I said it in Contumreno. Okay. For 5 solid years. 5 years, you know, every Wednesday and Friday. Yeah, we didn't Contumreno Medical School. Wow. At that time, na Contumreno, a common. Forest no kwa unya kontomre bebre na ngi obi afum nko a na obi afum so de minya tisima no madam ho wanzane eze otimi tisi babia enti obi kwa timbe fie se ni kontomre wo ya manasa me so metete njenje me ntin ko mu de me fese me situ se mfimfin de metia bitime akolapse nti mente because eno na bitimi ama kontomre na nti no me kono sa for that years. Enti mi twale ntie mo no ye be makwan na no ye gusu a ekora ye be kofom for no na chese nyame adom am say ye pe discipline prefect and am constant living ye to mame and na mame opportunity to go to boarding house that time no okay and am timi call boarding house because at that time this is when prefect no room e wo boarding house for enti no
ene me woni ya dana na dwuna nam sesa me ne mako school ho na se me ko bo ha e di be wie no na headmaster no bubudin say because just my secondary school okay headmaster no bubudin omo nya scholarship na ibudin ya esiko na kojo balance nza bribia no na omutua sika no e de ma kola na school fees no na ibe wi no ya na term baba no ni school ho okay nti je say o balance beka nti ukwa no akoje nti ekoba say ye bodin ye bo be 5 na me din ka ho nti school fo nyina bo je woni scholarship pass me scholarship nti here me din be pie mu nti headmaster no friend so woni scholarship na me say dey no so no what scholarship I'm we any ba mi mo mi free e kurase na be school there one e be just scholarship ba me scholarship nti I went to the office pa me ko na me din ka ho wow e ba no say ko common entrance no near per 400 me nya 380 over 400 wow nti na say aban hwe me free from 1 to form 5 ba na me nim wow nti no fortunately for me that moment na na sign commercial bank check 5 years kan nyina na de mame wow and mam team co training carry you attend and sometimes God does something any pantiase edu ba bia nyame a preventive free bibi ho just as a storage for your future progress and if you say onyame edi scholarship no adwen free me so obra na mo ahoden o ma me bre semitimenti ngontomre edi ave mo school dia I didn't so keep away for me to continue my schooling wow and teenager say ba say mensaka ya me call training carriage me be teacher ni wow and teacher ni what tried so da oh yeah me child offense so be child ojo so ina be child de okutuba bi police station ya na me science and math teacher abra ben papa 1990 me we school 89 okay we school 89 become a teacher me tried there kopim say do be 2000 mono and ko ba say me kokote asori am kote asori and the number one cry ha no na me preach ata achimota jowlu kwan no ho na nya kwan na efutu kwan e ho no na ka bia ntimi nko na ho no ye bush road sa na overhead na be achimota overhead no so na efia bi achimota kwan la pass kwan nyina na narrow amachi dide na ho no see no wa bi ho na nefa e nyina na tutu ntino me say preaching no no me so anu pa na me call American Embassy British High Commission na me call Kolebu nti me so ran papa na American Embassy by 2 o'clock na ho no ayma as at that time to we preach be show mu cross am for my British High Commission me wi ho me wi ansa ma Kolebu me Kolebu a omo be translate train doctors ne be card no me preach kire omo show mu cross asan before me san ko school me pon school be do film didi we ya pe my listen tintintin engwa fojusu abe fojusu body fojusu ti me preach hane ako preach hane you see it is nyame yusu obi na obi te office ofitin ya pe na be ye ne waye we started afar actually nti through that no na me ko preach wo asamai okay came na miye na miye se ma bi preach wo bushwo ufri jowlu basana ufri echimoto overhead na ho no afi no mo ye gata fia bi na me bi si center bi obabia ene paloma no most traffic light to na traffic light bi en ho okay ntuko mu na be share mafidie ti me hons me preach ya na me boys di machi no me for na omo ye engofo bi e se me gi correction me chema on na me so me so me hons na me ko da kuma wow nti I did that nti me do da kuma na me be die no ade cha no pa na kam 50 pesos 50 pesos no na se me di bito aduane di eno akruya so na se me di bi ko bunsuo eno akruya na me last peso kura me so me da hot say na me ye worship na me te se obi kan me chiyo
me pomochi say kwa machi did anymore nam say why it try me who be ampon nam say so immediately I came out the Bible team if you no be any ho timanteme wase na distance film pomochi copy ni scene so obi na kan yank me hu no if you say ko nkrani bi wo se obi fan pomochi no we did into see ho abloko won timi fa wontwem this was a reverse eba ti me ba me hu bia no me yesere me me kwa machi did ni mo akoya de kro nti kaneti basi alone table tie basi yellow one bi no na tie won finfin no very good nyame che da kuma kaneshi enu bi na mbetare ho skeni ho ti me bo ho nti edru nyame che janse pe ena driver no hu me mpo no ho o se obu mo nu tiatia mia na jami tisi form esi form na se me dia ka bom ho bi gina machi de nani mo bi gina ho din about 80 minutes later the me who say ma me biti can it te pijo headmaster phone le issue pijo ma me biti pijo me no te chiri na driver no oduru amusa no down why pe so wonie onie so ne say na me gina wo hwe ma me say Africa no obi ne bag him na o yiska o se me so da say so ho chiri em family so I just collected the money. That time na brand Nayas ka say that time minkai na bondo na minkai bondo a chichirin sa na bzema mpacho na me hu hia o say hu hia so he just give me the money and o try to came no koi enti wow mi kures ka mi ko nyina na mi su na wo su but we do come baby na mje mi gari ejambeji mi sugar no bia wanya sika puduo say dia still na o drink gari na esi nyankopon ema odi hia se bia pu nyansa be hunya me ni am 50 pesos kura me te transi na o bia bro bondo after as me go din rough no because it easy for you to get even paper you know me this can be drew fee pe no e ho na jobra me da ho no ena me da esum no bihia me no se afi na bre na so kokumase ko she adwuma na se ofri kumase a besne konkran ofri nkra ko takrade ofri takrade a besne ko tamale e ho na adu adwuma na beba wie nti me ye ya pe no a me ti me ne mu se da so damsi no I will go wow nti na me try dey all right but me ko edi cha o ka chen se me time was when say me kokumase so free so I just move out once papa pinchwa no paper cho we dey wadaroma that time na wo brain nyina no na o parent e we hin mba mi ewu dada papa de oti ase but papa no ono okru no nam okay nti ono e wad ene o mami free muntem because that time na wo so titi ko ntom brands na no na me mami free muntem kra okay e bra na mi shakra no free mu nti mi ankasa no ahyase ebenyina shoe shine na ebo shoe shine ko senko papa bo nyina polish ko fo papa bo nyina anya smoting abo shoe shine na etutu refo ani atodo kron ba ko ne ria tum na obum sa that time no we busunya we himfa because I dey say mami ni ho na papa ebi ni ho kra na one thing say eni na ihunu sa okay kan titi bri mu ho no se BBC na se yesi uni wu a na obusua asa say o dey say o ma mi free mu wi a hwan biem entine je say say my stepmother na mnete ono so no nyo na wo okay obi na wo ne edo aba besua no enti no wo effort abitima na abitim jakoni enti mi fasa ni mani nyina mu kopem senya me yadoma because she ministry okumase a idi be wi nkran enemete edos muka so ka ade be ebroso eti ehona na wo de start e wo ministry no yeah okay the ministry ni sha se free kumase de me be ya se no me ko duru ma be du me ko nya dan ba bi anadwume da hwa na me hu se yeah makopi fie bi na me ye asore okay na me pon asoro na nipadom di machi no me ba mbe fa baby aye bo adwe na me hu se makopi ebu kru message anjo okay ti meni ti ye no na me dwene ho anam se no me ba bu kru message anjo me ba ho
ene me hu baby me fa me fa ho me ba na betu so mo mbo adwe no ho okay na me nko ho da ba me hu da sum ti me ko na adwefo no ho me hu adwefo na mbusan se kurubu on se new site e fen dot e wase a ena me ko dim ko dru station on e rubber bi o chi bayre ne kokko na so ma me pefie bi inwia bibiri twa ho ahia ya to wo so we ne wo soro ha nam so sa o se yan nam se me ko timi ko mi dru wan mu se fio na me ya soro no wow timbo gate num ibo mu ana ma me bipi ba no se hwan ni wo mi ye no gina kire nam se mba cho me ye hoho wo afri fa nam se mi fri nkran ne ba e no se yo no no se na ne ma won nkran ti no nim se eja ya mana ni bi ni wo beje no nim se mi kura message foforo nti obie gate na me wura mu a me koye no me ko trans pe no busa me se edi ase enam se yankopon se me fa hanya asori nti na mbae eno was obiti ni fi na yankopon se me fa me asori de otudi no se abrai odo me koye no se nkofo bi meeting wa om the benches go ha nti obitim de ahyase na also one became the man be machine. So I just began my ministry like that. Wow. Did that day na the woman me na me shall see we film. Wow. Because ye bompa e wa ha o. Si da be na so for no way. Me so oba ba beto no ho. Na me call next house. Na me call next house. Me na Musa to dum da be me se Bonada. That day am call so na e da no ye Friday. Okay. Nti Saturday mbeto aso. Sunday mbeto aso na nwumbre. And I'm Tuesday a bompire. For Tuesday, me buy no. Bigina wa this bench na me say obi bana crash echi. Was about to any bompire me say of course and so for no way me so ba. No yaba no matter fe that me nipa 19. Wow. And I'm say ready. Say nipa 19. Mami prove nyame utu mi nkyere wo. No mo fa asem no nko. Me meto na sesem wo ha. Enti no fortunately boys to be by me use one. Wow. Me deliver more by nyina e mani me see nti me following a yina me dey share next Tuesday ye be samba. Okay. Me be na atwa nipa 21. Hey. Afi 21 ba ko yen the following day me ko ni 55. Wow. Afi just say de me ye no na edo mo ba. Edo mo ba. O mani 1 month kura na me nem 120. Afi na de ni move grams no. I say me move to a nice place kwa. Yeah. A hono son so. Timi ba airport assassin so. Wow. Airport runabout. Kuma say airport runabout. Me buy na nkofo bi fiti shop bu na land ho na me say aha bitima bedo ya so mum si there bi airport manager nsi mo bi e ma ho. Nko bi na me say no. Airport manager hanya ne dia. E ya ban dia. Okay. Ntimi so me yebi. Se mo motia mo ye fitafo. Na asase ni bi dan ko ade. Oh, me mo wa obia. Wow. Enti ko fa nkofo bopa en ye doye. E do na me bo apota. Ene ho na me kope ene tie na omde yi don ni bi. Na m to fa se nyina se be aboa bi ntimi nguro ba inside. Na m hia se yi mu nyina de bobo so ye na kama ka din show peti wo ye fine. Be won ma na edi be na 1 week am be sha so na se. Me wan say airport manager no airport cars essential be pack who ask you to do this. Now say me anam ye. O say ye maunne 3 days bubuade ni free ho. Nam say manager no twa ni hwe me. Say otimi ye ade we go for mo. Na nya me ni ho. Nya me ni ho. Say otimi bubu apata we go ha. So say 3 days. Ma o 3 days we be mu me hwe. Yeah. Bebu wia na behu say yes nyamete ase we can search ni we mo say security man 3 days time mo meka ni nyinago onyi mfra mu nyinago nam so okay ye be eno mkoye onkoye nam dem koso ye madwuma 3 days be ni so nam ko no office ko bogu nam ko nam manager on what say no se me hoye o se sofu ni mesi ai nam so nyanko buade no hey na wa ye tu no ye nyantu wa wo mompa ye na nyame ase wo san ko ho no untimi mu because you see God gave the place to me second ko ya de no enti we na bugu enti me ka sa pe no say so for na asem on kan ye de
one bit ma go security for no ba ha so nko na m ka kire mo say so bit mo mu ko bu na me no so for manager you so me e kwan ansa na ko bu ade no and am so me dey meet me in science ade no into man ko bu wow and say me sha so na se kakra kra nyame me wo hono mo manager ni apagya no de ne be ne nan bubu ahonho no o yare ontimi nya no ho hwe na hye ho no what you say because now God want to prove the place yeah yes me tra ho enti manager na se onu di kan yare okay na ohun nyame tumi a very good it's an yare straight wow e wa na je dan ho ma me after that me do trim na me do bi kan ho wow sebe a tumi so papa o ji nyame di papa we interview bi a me hwe ye o se o nji nyame ndi nyame sana obi o kan se bia o ya boa na oni adwene nyame obosu na sa so nyini ni say okay because also there is no heaven sana o kan you yes heaven is on the because in some how can you na say o ji nyame di nyame heaven is on the earth okay heaven ni baby a all right esu yakopon bo heaven and earth nyame bo heaven not okay o te make say nyame eye honhom okay it's all over everywhere o nyame no on me o ti sofo mu so o ti mu o yimu oni baby a nobody have ever seen God but when you see somebody like this it's your God on a bit my boy nyame fani mu no aboa o ti ase ni mum no se o ka se nyame bi o ba bi na china ye kusisi baby ama hwan ene mo ko fom chembe ho because o kan ya ka se nyankopon oba ye no kokko kwa mama so no Ghana hakora no wentumi ensi ha ensam de o ka no enye men kan bibiasa sa men kan bibiasa sa videos there be men kan bibiasa o video na bohwe man kan bibiasa eno asem ne se Yesu Kristo wangu amame okay woman omo obeto won okay o ja se me be ne Yesu ni ho all right into ono ne era no ekọ enti no ene won timi kan kire me se ni moja na beje me nkwa yeah because wo be na me ma wiase no ye ni moja beje me nkwa yeah o moja bi odije nkofo bi nkwa eye nsem na ho okay aye kato ho aye beto ye we believe it say bibi say see but doesn't mean say eno na ye adwuma what is working now is the spirit which of Jesus even testifies say oko the obeba be ni atra na nkonkron because papa say see I say there is no God. No. Mean can't say there is no God. What's heaven be anyhow? Very good. What's there is no heaven? What's no heaven. Yeah. But asafo so ukitem sisi and when you now watch heaven do. Now what say heaven be anyhow? Masafo obi anye heaven ni. Oh, okay. Masafo obi agidi say my place is a solution center. Okay. Besayare. Bitu humone. Beji nkofofo o mande mu. Full stop. Bobre yi uwa the soul goes back to the Lord. Okay. What I say, when we have a heaven, we have first heaven, second heaven, the third heaven, the fourth heaven. They are there. The heavens is the sky. Okay. When you go through the moon, everywhere you go, you won't see anything there. We are see nyami siesia ma bedu baby no obegia tum se heaven no eno ne Ghana. Okay. Se wudifo ifiri so te se ba omia ne mama ne na nado no wudifo ifiri ho a na you tell wo man na ewo adwen papa no beji o man no ye kasi besiesie na asofo no mebo mi na meka me famta na asofo na ewo nyamedwene no ejina mu ne kasi besiesie ma ya ibetime siesie okay amma bibia ibetime wi ehon na beji atum say this is our heaven what I say obiti abuche mu ko jame no hu o say very nice bibia koye it is hot one ma ohun tontom ohun tefre ohun hwe niam basa bia eda me ko ya me ko tena fitting shop baby omo yeyi me to one ma na me say zabi de em say ko go bobe say 6:30 me nyen kofi o so sofo won wi eta mo ho awi ada so om say about 11 summer time 11 o'clock eti no asasi so ewe no ye bibia ha ne wo okay God is not going to destroy anything okay onyame enipa bewu akwaba owu a we beko we beba e free Abraham no breso besi Yesu na about 3,000 4,000 years ago no okay generation upon generation okay we ba na twem na we aba na we ba na we twem we aba reincarnation ni yan se sofuti we enesi owu a nka so obewu to blasi
ene se bia ofiri mu a se ofiri mu na ne honhom no eye krogin a it goes back to the Lord ekonya menchen ekwa enko ma wo abusuam ba na abusuam no baba enti ebenyin se obi foforo ni show no beba back abetra kola ni mu enti eto akola wedi ni ye de etise apostle papa apostle bi na so mama na entwa ho yen komra amusia ye ma apostle nkase bi apostle be kasa mpesi etwa ho koba erafo yenje aboafo enkrato ye ba sia. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, maybe tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Atadre eneya sidenne pedofo sebanu ufie nkonya papa padia mitrema furniture papa padia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitru fwe wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dinty, ma po me den when yam me papa, na seban ma po me den when dia, and one Jifax Mr. Bonje, Jifax Mr. me to me jina papa sentence so. Just a Jifax mama your best in one cassa. Minya bema. Ebama wusuwa ye be mama pa senti ameji Jeffers Mr. Tumpre kopeni say edro no hote ye dia fa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom ena ye ne friendship kroje ye no nti ma ye resade enu wane Jeffers Mr. na momitie enye ma penfo oba a oma akwale no fo ana akwala onyenya emfie dumienu FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye Jeffers Mr. Pa. Bema kwaba sada ni da onya bre na oje bre na ohwe. In fact, Jeffers di me papa chira abosun tu osora na pa ofa P capsule CB na wafa che se mixture ibi. Aw. Misro baby awu bia entena se ema yare enokro. Oni abusunya ni nyine ni sika hwan edin Ghana ye hyehye. Shana yare bi anje mu am e na obekọ hospital be na hu sika nyina asa misro e bia wo bia no e Jeffers kona kwaje odie afatu yare ni nyina ase afi papa go furniture o Kisama Junction so wa furniture horo bia o pebia no do uguso eye promotion no dindindin ko na kwaje odie bia delivery no e free afi Angel Beverages nso bibia wo bia party ahoro che se enkola no be school snacks ni ade nyina Angel Beverages yensemri papa apostle ene pressure family
It's me and papa Apostle Solomon. Sorry, Sakodi. Master sound you kura. Papa, Pacho Wadaroma, Brem Kakra. That's it. That's why me chia me papa. Na me chia her for nso nyina. Na yenda obi bia nso asese wajebre no hwedwumadi. In fact, papa you that. I think say growing up near her TV so any idea and then the life experience, you know, I think say very amazing. Yeah. Now many of the youth are not before say mpenifoɔ no binom wɔ hɔ koto ya no die the mum sɛ utie ne nsɛm ɔka ya modru na megye di sɛ obi a ɔhwɛ dwumadie bia otie kɔ kramu no behunu sɛ ɛnɛmafoɔ kɔti kwan no a ɔmo fa so ɛde pɛ yie no ɔmo nto ɔmo na no ɔden na mpenifoɔ no edi kan no amfa no ahodwo so nti yɛbɛda papa se sɛ wɔ ne yakyɛ ɛyɛ life experience. They were there about having papa when they say, "Oh, say, what bunyanku pon pa when they kasem." But if it's samu, okay, if it's samu no, papa ma bibi achre. I refer adwene kakra. Okay. And person me ba ona me hwese. E be sane. Okay. Papa patro ne yen sane nti ye blend because me questions be bri ye ma papa mpese o san be me so. Iti awu no. Papa kire say onyankopon ye honhom. Okay. No doubt. John 4:24. But also can say be say nyankopon no ye honhom no ni ba bi otete yemu regeneration ampa na onyankopon kro no anso Isaiah 7:14 o say onyankopon na be ma yen senkyere ni say oba oye babu no benyin sen na oba wo babarima ye betu ni din say Emmanuel ase kyere ni say nyankopon ne ye wo ho sa Isaiah nkomhye no Matthew chapter 1 verse 20 and 21 Joseph kofo baba the friend Maria and one Maria eba ni fie na Mary eba bunu virgin ampa Joseph fa no anka no ye na Mary nyem na Maria ka che ne se mafa fu no se free oza bofo na no ba ne se wo be kan ye no na Joseph bo ni trim pose sa na tedi odi abofra odi Mary be koma ne maame ene papa verse 21 no na bofo yi ni wadi che no na o kire ne se emma onfa ne nko na ne ti ni mu no firi okonkron aye onyankopon na ye be free ni di Yesu na ahye nia odifo ne kan Isaiah 7:14 ahyenema eno ne Yesu mai onyankopon bo ade ese agya oyi ni wadi ebeji adasama se oba aye Yesu Kristo ena I want to so oti mu se onkonkron ti die ti na otimi Yesu free mu eno ye 1 2 me pese me bisam papa se o kan eye Galatians chapter 1 verse 6 to 9 o say asempa bi eni ho e ka asempa Yesu di kan be kan na asomafo ne to aso na so obi ba na be ka asempa foforo bi a ene nia Yesu kan ni asomafo ne kan ni nyepa sa nipa no eno me na sisi am papa ka che me say asempa no Yesu be kan because o kan the book of Mark 1:4 Yesu ba no o be kan ahema hu asem the kingdom of God ena asomafo ne so ba no eno abi no be kan ena Yesu sma asomafo no e wo the book of Luke aso mo fa asempa no ko wi asefa no Luke chapter 4 verse 43 no o commission o mo asempa no ho and Ephesians 4:11 o si asofo asempa kafo adifo ene ye kan nyina no ti mo Paul de soma yen e wo Matthew chapter 24 verse 14 o si yakoka hemani mu asem na me papa say hemani mu asem no ni ho na ene sofo die no so ye di kwan okay eno so ye questionable na eno achi ni so asomafo no abra won ko wi asefa na nyina Luke chapter 9 verse 2 o man ka asem bia o asem om kan ni nyina ye ahemani mu asem na Bible no di adanse ewo Matthew chapter 6 verse 3 say na papa ka say the fie ho ya yare sabia o si asomafo no e de nsenkyereni tumiade yo yi anwanwade bebiri na ni nyina chi no wo ka ahemani mu nkwagesem e de kire nipa na se ba ne say ahemani mu ni ba bi dia ene na asofo ye dwuma ne sen aha papa mpacho be san aba mami komini obe masuka kra bi okay papa kono ho seconds na me won sembe miensa e de ma obi mate question bi agbo se mi obe ma se Yesu gu se wu ye no mfie se ni okay mfie wo ha 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 omo mba ye no bi anya bibia obenya ho asemaka se Yesu bre prekwa 4000 years ne de ngwa woka okay ene ne nyame no ni wana okay ana nyame ni nyame ono wo Yesu Kristo de nko a ya santo ar mochi wan mochi omo mba ko ye no so omo de we what am I can say me I don't believe in what somebody have written okay you be actual no dear timi mu no and ugidi dear connected to God that speaks to me
is what I believe. Okay. Omo chro na menyina ho. Wow. Obi na chro ade no na de abero na hokenkai for you to rely upon. What I say, so ka say chro no kra say e fe say obi be fa eba nyame mu a onya akwa bi. Onya akwa bi. What I say? What I obi an osan be kan be say slaves. Okay. Momre mo ho ase emfa mo ensanse mi fini hifa. Ba me special baba. Meba mami masem. En obawo oba benyin en ye tu ni din Jesus. Yesu Kristo no ba kwa na edin letter J no na bi ni wiase. Letter J no ni discover no wiase. And the Musa say J no hifa ni free. En ye ko nya Jesus. Why do you have to trust in these things? Me, I don't believe in those things. Okay. Any faith. Nti se wo no ni gidi a e yo no. Okay. What you say? Me nyinti. Okay. Now what do me adwuma nti. Eti na hu se won no kasa che na obi ba osi we onante so no mo remi nu. Na twi bechiri. Fako. Wow. Fansabon ha obenante no woko. Because I don't trust what somebody have done. Obi awie ne de. I don't rely upon that thing. Me rely upon the spirit in me. Whatever it tells me is what I'm doing. Okay. It is all my ministries, no. Now nkofo bebre o TV no so on antenna nkofo dia dance here because I listen to the spirit but not listen to what somebody wrote it. They will be a tro dia breme no. It will go to 200 times. I don't trust in it. Wow. Quotation no for you. For you. Me so me for me. That's all. Papa, as a Christian. Yes say bema obeware mi no. Oh. Worry mwasem so etsense me ankasa me wo yire mienu na ade ne se ewiase nipa ntini me biase. Okay. Se mu wiane makotu mo bible no mako. Okay. Omom ye nyame omo so nyame ani no omom eyere no yere do sen om do so it's for now right now so see how yire no mienu omo yire mienu. Okay. Me omo of pa. Wow. Correct ones enti no se obi gidie ni se obeware ba akopɛ what na kon heaven on for na yere no nko me dey I don't believe in these things. So what I say na be o de ombeko hell a o de no oh me e dey na hell be any baby a oh sir bonsam gem be any ho listen to me me tie o ye bonni ne wasotwe benya na sase so o ta say adi bia be committee tie ni pe biara no obenya so asotwe you get it over here obenya so asotwe there be ono ni believe in try na me say me pe debate on those things no ono ni believe in say ogidi heaven ogidi hell me believe unbelieve okay there's no me consent akara na person me jani say mebo memo oba mate enti no me ogum okay me ni MPP gum o jase enti MPP before eniem omu ye yom toto papa so me nyi omu ni me hu so omu nyina e criminals o jase me jimi wudi se enne nyankopon ya adom na so de o man che me sese na metim baba bebie kuma sishu factory metim bie bon satais metim bie wo mankofo nya adwuma he onu so gire ni se wo kogje amef sika o de bi she mbuton o de campaign che mankofo ada na MPP for nkwa na unje omundi na NDC for de wan bo omudin ami bo omudin me say both NDC and MPP omo ye the same people. Me I don't believe them. What I say no me policy ni say me I'm living in my own corner. There me you know asofo Ghana nyina about 89% no omo one way. Me so mum different era. Okay. It me ho no de me bright me corner nam tie. Papa mpacho me mo abem seconds wadaroma. Papa sa abosom na ubu ohye no ene ade no eno no ede ne hye wunkran ena ma onzo ka kire me se ko bubu abosom hye abosom abosom ne ye won a atene mu na edi wonya no na enha won ene se wo frame a me kon makoyi afiri ama wo ni mo enya ade se me sori ya na ma sori ko obi bosom no makoyi ene japade edi when the spirit within that very thing tormenting nipa and obeba abefre me papa ebia ade no etete me yi na free what I say because there's power in me to set people free and why I say evil be betimi tormenting the baby me nkojira wonye in the mighty name of Jesus no okay the spirit is within me me banam be so mu a mato atwene machine no na me come baby it mean the me catch man san say ekisofo bi tie me omo hwe me
Papa Pacho bebem second. Je omo lady one time in the Papa Pacho bebem bebem second. Omo do omo gidie no. Omo fobi obagimedie no odimechi a ebebo na fine. What I say? Papa, apart from Inchawa no facha me, apart from Nyamejuma no businesses bena because Matisi say we be businesses be hospitals in Kumasi, Accra here. And akwa be na afaso a wunya sika ni nyina because I say properties ne do also do. Because of Juma meye. Juma ben apart from Juma meye. Apart from Nyame Juma no wo san wo yi bia wo ya etimi ma sa sika na utimi san. Papa me nura meton ebi wo London. Oh okay. Ebi wo US. Okay. Me do pack back Dr. Beji back see a obetu 250 pounds. 250 pounds no atono. Obesi Ghana scheme we say. What they make can say? Ebi wo America. Ebi wo baby all over the world. Obi baby obe frepe ombe pusu akoma no. We say it just comes like that. Papa Mpacho ye beba so isi odaruma. Apostle Mpacho brem kakra. Ebusia your numbers no 0244605647. I know your WhatsApp numbers for adwenche nyina fafa ho ebre ye bie phone lines na no. Anasa wo hwe o screen anima. Pose me phone yin bi eda telephone number bi enchen frɛ no so na for adwenche ebre. Apostle Mpacho brem kakra papa. Lady adwuma bia won manifesto anasa e won manual. Okay. So we say obey law. Na your friend to the bar. You can never speak against the constitution of Ghana because your guide. So we say obey doctor, obey medicine, me a friend to medicine or follow the constitution and the me papa is suffer. Okay. Suffer see the new woman be or your Bible But me papa me ntwa no pesado for etiase say ye show no enye asofo nko a show. Ye show no experiences in life. Yetimi to nsafre wo bia ma ne be share an experience. Na won sem na obeba abeka no e na ebegina so say yemfa counselor and as a sofo and a lawyer and a doctor and as a police enfambra. Eti misre mwadaroma ya so ye show no enya sofo nko a show. Misre mwadaroma esan say interviews na doors ni ntino as a wo yare na wakọ hospital and as a sofo say wacho wo ye beifo and as a honhom bi to so wantimi antu eti yen ye de ende wo ba be share experience na ye bomodin ase ye de obi be pɛ na nipa na kyerɛkyerɛ nsɛm yi ama wate ase eno nti ye sro ye de ne saa na ye no experiences in life ai pacho wadaroma ye be eti send America no adwuma bia e wo ne manual. Okay. Me papa so e sofo. The title no ascribed to him is not in any book. Okay. It's in the Holy Bible. Oh. I no condemn Bible. Okay. What's the Bible ni mun sem no nyini. Elijah and Elisha man wa be ne kro mo. Okay. O say Elijah and Elisha man wa be na ekita o. Pacho mba. Mami ende hands up. Okay. You. Eti under the dispensation of the church. Yenya the title Sofu. Yeah, pastors. Elijah they were not pastors. They were prophets. They were they were directly connected to God. Connected to God. Okay. Elijah Elisha okay. They were prophets. Means to the same thing. Also no the same thing. The same thing. Also what the Sofu. Oh, there be Sofu them go man for the friends I'm for the friends. Listen to me to one na sa na tie dia mbachomba wadaro mameja sa na tie dia na chese indirect no se me tie ase yi a na title no a eda ne so no enye ono no de man ne ho e na yemfa man no na nipa na afre na no nso atworo but on a more serious note no na say nia o ye adwuma man no ono ngwa no onim yeah papa din the Christian I be no Christian kwabna man what you say nyamena me ye adwuma man nyamena wo ye adwuma ono ngwa na nim no but enye ye nyankopon no a ye kura the Bible senia na nka minimu a wonso na wonimu a na ye ka no enye sa na tie anti nyame obo so ni asase no ena minimu no Bible no so a kire yen say nyame obo so ni asase yen so ahonhom ne nhwe tiw o se yen so ahonhom ne nhwe Mpacho so mame. Yeah, hello. Yes, good evening. Mpacho evening. You can say free. It's ready akokwa se. The friend Pokuya over. Yo, Auntie Pokuya yanko wa ye breni. Yeah, papa chabo small can. Aye. No correct lesson. Bible no de. Yeah, the akwa se obi abakwase ma anasa de bia ye fa obi siabe. Okay. Na ewi asi mu fa say no mo ka heavy free in color blem. Okay. Ya ka heavy asamusa. Okay. This is our fourth generation.
It's out for generation. Generation man. Ama oh, okay. Emma, they are possibly in the fair. Mini any part, some of the I'm many parts on can. Driver no on necessity. Kana matona, matching movie flat on me, can't say no. Okay. A little I said, I'm a general, yes, can't be a mad driver for. Okay. And we are here, we. Yes, I quite yes. Obi wuwa so oye ni papa anti pacho twitwa so na obi so mrabi why wadaroma ye bre ni nti twitwa so ma ye wadaroma nyame nshirawo yo papa so so na ye bre ebre no ko but every say ahwefo nyina enye very discerning with the discussion akoso because okay ye papa che ne stand okay and it is clear also onye adwuma ma Kristo no ebi yesu ebi minimum no also onimo no also onimo no enti ahwefo nyina because me share ni interview bi na papa kra ka say Yesu Kristo bae no kwa Ghana wanu ha me de me wa mama me obama ngofo bi say watchere ne stance and I think he say obi a odi na chi no wa indoctrinate wa mo hu say Yesu bi ni baby okay Bible na nkasa kora wanyi ni enti woni ne na so mama papa hello Good evening. Good evening. Me pacho me kasefin zama. Okay. Yes, from Dominic. You brother Dominic. Na me pacho ma so fitra bosum ekano. Mi fueche pa ene say. O kan bi say Elijah ene Elisha. That time no na dey manual na emu yusu. Okay. Because me adwin mu me say that time na Bible ni wo. But to me ye bibi. Sisi a me imagine say Bible no e ya dia e garden. E man ma so bi a ye say but in this say e nka tete no. Ni e wa dey to say ye han abibifo ye ni Bible. Okay. But in me say in ku bi a abusua no ana say wo so no ye beta na show. Wo ko yu bi adia when you say na we na ye bone nti wo so ko fakora because ye wo adia ibe mawa untumi fa obije untumi nyensa some iti me say Bible na asat now sisi ade de eye history okay ina obi da aba da ye atwam no ene ya atwam ya iti anke Argentina sisi ano ne obi amu eje no yentumi ono so yengina ono so nyensu yan fambo ye bra because ono na sisi ama it we deep for no some and it will be there it will be because of the Bible yeah see Yamisha papa call say free nyina say omo na we ya adwene apostle obia so ne papa akaye last call me so bomodin na ye brand nipa na akoma ene nipa na adwene echimu a eyesa na director we dey yesro ye brand nti my 5 minutes bin kan why me see you misro yesrawa nipa na akoma ene nipa na adwene echimu a eyesa na tie ena Bible no so aka o se ewiye mmre no eduru a nipa sumbe yo mo hene ewiye bredi ya ka che o ya ka ewiye bredi more than 3000 years ago dem bi ewiye bredi bi ezo ewiye bi ama ewiye bi amba o te make na say nutina so wadaro ma ye nyina so ye ka say eda ba ko e onyankopon ani so de da bi o enu de obi na trobre o de tie say oh masa obi na trobre one thing say sia na ye wo no moma yema yeni akase etiasi yemfe compare befa so bitimi aboaboa ye ho okay na ebitimi ananti asetran mu ne akwa baby ye dinia omo twotwo be ne wo se ya ye beka chi so na bacho onyi ndi se mo mpenso ebua mo e ma mo wiase no ahote kwa de amma oman yentimi kwa ni mo no ene yeso ani aso ye mba ne do makoma teacher for from morning 6 to 6 na dia ayi bombu table so ene mafunu ya kire wo mo na ke yi ne ke kanina na eku school yi okọ wo pon wie oba na akọ afuom na no maame no nam na akọ goldsmith na okọ ha na awofo so kire eno ne be ma yetima ko yenim but because ye wie ye ne akọ sha so dem ene Yesu maame ene Mary ni Yesu maame ne Mary ye fa mo be omo twem baba cho ye brand into no ensema ya kan nyina mpacho bo ne top am na pacho
fa wo telephone number bi en cases we me medical catcher. Okay. When you are so for say a year. But uncle trust na on ponder over whatever I'm saying. Okay. I'm say me any party so no. Okay. And if we are so no. O trust ya. Na wa fi nipa bi nwuma oye. Oh yeah. Na wa fi baby ugina. Okay. Na wa fi say nipa we sisi na tie dia. Aden na tumasi no di Yesu di. E di Yesu aye adwuma. Na mutimi nyese bi na wono de oso wonyinie. Na wutimi wi. Na wadwene ho abisisa. E tie fo nyina mfa no sa. Na yemma ye ni mra ho so. Okay. Esan say ye diviti kakra. Me de me hu ni ntem. Ena me tu ho na mo. Na me nim say ne ko me ne be adam for. Okay. Ya ko so achechire ho. Yo papa. Acho Yabisha acho telephone number. Me number no 0277 881010. Papa acho number ni bium. 0277 881010. You 881010. 1010 Yamisha. Papa acho for time now final words and our telephone number ni here me ba. Say senia. Na sem na si adam for. Papa acho number no be so. Eradi asem say. Okay. Yanko so a enso ahonhom ne hwe egozi ne maye to so mi eti ye papa enso waka atiefo nko so anso ahonhom ne hwe enye me na make tire ne kai o sa ahonhom ne de egum ahodo o chiro ya se mi die yenso papa pa se be sa papa telephone number wana roma 0278 972 074 0278 972 074 your WhatsApp number. Send WhatsApp so I just. Nyakopon sha papa mpacho medam ase nyakopon sha so beto nsa frem a mobile in fact ene me age pa just say intro ni me start ye kra na ensisi so kra no hu se da bibi wo fie ha se ene je no ayesro nkokra me so me dofo bebia wo bia promotion ni eguso koso denden papa go furniture Kisama Junction ne so ho a eno wo bomodin a furniture hodo bia se ba no office mfie konje se bibia sorry bibia furniture ho de ye papa go furniture me papa no asofo ahemfo ahemfofo no me pamocho me nananom we de nananom pia pamocho obi afa nanim enchre papa go furniture afa Jeffas say de Jeffas siesie mi ama in fact my yo so no kra chen kane no wankasa hese ne say me blink na maye kama ya ye Jeffas baby a obi a obai be me entena se mayare no enje woni enkola ne nyina emoso baby a obi a kona koje odie afa mi tiri hwi ye cute cat palo wa beka junction ne so ho baby a obi a no enwia horo bi a opi bia no in fact misro obeye edi amount afa angel beverages so say party a horo bi a wuye bia no bomodin e ba ne drinks pa dia angel drinks pe ene betimi amount che say wenu matoso kama baby a obi a nyankopon hwa se da ne da unya bre na wo hwe ye bre no ntino ya na che say ayare hosem na nso esanse futusem inkranhye arechechire na adesua ewom ninti ejidi se da ne da no okaye ejibere ehwe yankopon hwa na kaise kwasia da nwumre bia 7 to 8 misro no nso no e mane mo ebo 6:30 a betena se abrabeti futusem eni inkranhye arechechire bibia bi ewom wanya branhwe so a yawa da nwumre bia 9 to 10 Facebook nso so actress Nayas 1 YouTube nso so went me and catch obi say YouTube igu honom Nayas 1 TV yakopon unshaw na onyo kese se da ne da ohweme me da wase da sane ye pesan ehia momo amena me da papa no ase wate amayade